Ku mugoroba wo ku itariki 28 Nyakanga 2026, murabyibuka neza ko Minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere muri RDC Floribert Tanzuruni ari kumwe na Patrick Muyaya batangaje ko FDLR yemeje gushyira intwaro hasi, ndetse kandi banagaragaza ko ahasigaye ari aho u Rwanda ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi. Ariko se kandi ibi noneho byaje kuba byo ni ibiki? Ni mu gihe Yolandi Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, yibukije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko amasezerano ya Washington atagamije ibiganiro byo guhendahenda umutwe wa FDLR, ahubwo agamije kuyivanaho burundu binyuze mu kuyisenya no kuyambura intwaro. Ni mu gihe rero imyitwarire ya leta ya RDC itanga icyizere mu kubahiriza gahunda yo gusenya FDLR, Yolandi Makoro yagarutseho kuri uyu wa 30 Nyakanga, anasubiza Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya. Uyu Muyaya kandi yatangaje ko kubahiriza ibigenwa n'amasezerano ya Washington, FDLR yashyize umukono ku masezerano yo kuyambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe no kuyishyira ahantu hatekanye igenzurirwa. Ni mu butumwa rero yabinyujije ku rubuga rwa X, Muyaya yavuze ko iyi ntambwe ari impinduka ikomeye yo gukemura ikibazo cya FDLR. Yabivuze yirengagije ko ibi atari amasezerano ya Washington ateganya. Yolande Makoro yibukije leta ya RDC ko amasezerano ya Washington atagena ubwumvikane na FDLR, ahubwo agamije kuyisenya akayirimbura burundu ku buryo itazongera no kongera kuvuka. Yagize ati amasezerano ya Washington agena gusenya FDLR, ntabwo agena gahunda yo guhendahenda umutwe w'abajenosideri. Ndetse guverinoma ya RDC yakomeje kugenda iha intwaro no gukorana nabo. Itangazwa ryo gushyira hasi intwaro ku bushake rije mu gihe FDLR ikiri imbere mu gisirikare cya Kongo, ndetse ikomeje no kurwanira imbere ku rugamba ntacyo bizahindura. Yongeye ko gutangaza ko habayeho kwambura FDLR intwaro ku bushake mu gihe ikomeje kuba mu nzego z'ingabo za Kongo ndetse no ku rugamba bidahagije, ahubwo kuko ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano risaba ko habaho gusenya ndetse no kugaragara kandi kugenzura. Ibi rero byakomeje kugenda bitera impaka hirya no hino. Murabyibuka ko iri tangazo ryaje nyuma y'ingendo Minisitiri Nzuruni yari amaze iminsi akorera mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse n'Uburayi, aho yakwirakwizaga mu ibanga rikomeye umushinga wateguwe na FDLR washyizweho umukono na perezida w'uyu mutwe Victor Byiringiro. Uyu mushinga witwa kwisenya kwa FDLR washyikirijwe perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo tariki ya 30 Gicurasi 2026. Ubutegetsi bwe bumaze igihe kinini bwararanzwe no gusenya umutwe, ahubwo ukawushyigikira. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ari naho yibukije RDC ko amasezerano ya Washington atagamije ibyo guhendahenda uyu mutwe wa FDLR. Umuntu wese akanze subscribe kuri uno muyoboro agenda abona update nk'izi ngizi. Tubonane mu kanya.